Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satiye TV official Nyagasana akomeze abahazi byiza aho muherereye hose, niba muri mu Rwanda cyangwa diaspora tubaha ikaze mu makuru yacu agezweho muri kano kanya. Umunyamakuru yarasiwe mu myigaragambyo yo kwamagana ruto ku butegetsi, ni inkuru yanditswe ku itariki 16 z'ukwa karindwi 2024 saa 10:33 hamwe na Ndacyayisenga Freddy. Abantu batatu harimo n'umunyamakuru ukorera radio na televiziyo ya Kameme barasiye mu myigaragambyo yo kwamagana perezida Ruto mu gace ka Nakuru. Ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Kenya byanditse ko umunyamakuru witwa Wanjeri wa Kariyuki yarashwe rero inshuro 3 ku kibero agwa hasi ariko ahita ajyanwa mu bitaro byigenga kugira ngo avurwe. Ababibonye bavuga ko abapolisi barashe uyu munyamakuru nyamara yari yabanje kubereka ikarita y'akazi n'umwambaro wabigenewe ni mu gihe umuntu wa kabiri yarashwe ukuguru naho uwa gatatu araswa mu mugongo. Aho rero ni mu myigaragambyo ikomeje guca ibintu hariya muri Kenya kugeza ubu. Kuri uyu wa kabiri abigaragambya bakomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye biri hafi ya Kenyatta basaba perezida Ruto ko yakwegura muri uko kwigaragambya. Rero harimo ababyitwaza bagasahura amaduka y'abacuruzi bakomeye. Ruto mu minsi ishize yirukanye abaminisitiri bari bagize guverinoma akurikizaho n'umukuru wa polisi Japhet Koome nyuma yo gushinjwa kugira intege nke mu guhosha imyigaragambyo, ariko ntacyo byatanze kuri uru rubyiruko kuko bakomeje ibikorwa byo kwigaragambya hariya mu gihugu cya Kenya. Nubundi rero barakomeza n'andi makuru ngira ngo barakamejeje baragira bati Ruto nagende, Ruto nagende, Ruto must go. Katugushimire cyane rero n'andi makuru menshi ari buze kuza kubageraho, ariko nitwagenda tutabagejeje inkuru ivugaho yuko rwose Nduhungirehe yakwenye uyu mugabo witwa Patrick Muyaya umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nduhungirehe rero yakwenye Muyaya wanenze uko amatora yagenze hano mu Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwa 2024 saa 8:12 hamwe na Babu Benjamin wanditse iyi nkuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yakwenye umugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni w'itangazamakuru n'itumanaho Patrick Muyaya wanenze uko amatora y'umukuru w'igihugu yagenze hano mu Rwanda. Ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 15 Nyakanga nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje by'agateganyo amajwi yibanze y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Amajwi neke yatangaje yerekana ko umukandida Paul Kagame wa RPF Inkotanyi yanikiye Dr Frank Habineza na Mpayimana Philippe bari bahatanye nyuma yo kugira amajwi 99.15 kwijana. Minisitiri Patrick Muyaya usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma rero ya RDC mu kiganiro yahaye TV5 Monde yanenze rwose uko amatora yagenze, avuga ko yari amatora afunze arimo abakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi bateguwe ndetse na misiyo y'indorerezi zifite isura nziza yari irimo. Minisitiri Nduhungirehe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X asubiza Muyaya yagaragaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite yabaye mu mutuzo, umunezero no mu mwaka mwiza mu gihugu hose. Asa n'ukwena Muyaya yavuze ko rero nta rugomo rwigeze rugaragara, nta utavuga rumwe w'ubutegetsi wiyahuye akoresheje imbunda y'amashinigani yari mu modoka ye, nta bikoresho by'itora byagaragaye mu ngo z'abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi, nta biro by'itora byasahuwe, nta muturage wabujijwe gutora ku buryo amatora yiswe akajagari n'inama y'abepiskopi hariya rwose muri RDC. Izi nenge zose rero Nduhungirehe yagaragaje nk'izitaragaragaye mu matora yabaye mu Rwanda zagaragaye mu matora yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo mu Kuboza 2023. Ni amatora kandi yiciwemo umunyapolitike Cherubini Okende wari umuntu wa hafi y'umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe mbere yuko muri Gashyantare uyu mwaka urukiko rwemeza ko yiyahuye, ibyafashwe nk'ikinyoma cyahimbwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Nduhungirehe kandi yagaragaje ko nta mvugo zuzuye urwango zigeze zigaragara mu gihe cy'amatora yo mu Rwanda, bitandukanye no muri RDC, cyangwa ngo bagire umusirikare w'u Rwanda watwitse kubera ko asa rwose, cyangwa uko perezida Paul Kagame akangishe guhirika ubutegetsi bw'igihugu buturanye no kurasa mu murwa mukuru wacyo nk'uko Tshisekedi yavuze ko azahirika u Rwanda.
ku bijyanye no gutegura abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, Nduhungirehe yavuze ko uyu ari umwihariko wa Kongo, yunzemo ko indorerezi zirimo iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uwa Afurika y'Uburasirazuba, uwa Afurika yo hagati, uwa Komesa ndetse n'uw'ibihugu bikoresha igifaransa zaje gukurikirana amatora yo mu Rwanda bitandukanye n'ibivugwa na Kinshasa. Ngayo nguko rero kadukomeze tubashimire cyane kandi tubararikira andi makuru yacu mu kanya karibuze. Ciao ciao.